الله أكبر الله أكبر. Ako poglednemo život od našeg pejgambera Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, će vidimo pejgamber sallallahu alaihi wa sallam koristil kažuvanja, koristil nastani slučki od pronešните narodi i tije slučki im gi raskažuval na njegovite ashabi za da gi shvatat Božjite poraki. Pa takavo verodostojno predanje koje go beleži Buhari i Muslim od Ebu Hureyre radijallahu anhu, pejgamber sallallahu alaihi wa sallam im raskaža jedno zanimljivo kažuvanje na svojite ashabi. Pa pejgamber sallallahu alaihi wa sallam veli: lekad kane min kablikum thalatha min beni Israil. U pranešните narodi, u Benu Israil ima trojca. Benu Israil se potomcite na Israilu, a Israel bilo imena Jakub alaihi salam. Jakub, sin na Ishak, sin na Ibrahim. Potomcite na Jakub alaihi salam. U pranešните Benu Israil, Izrailovite sinovi. Raskažu vam Muhammed sallallahu alaihi sallam, imaše trojca: Al-Abrasu, Wal-Akravu, Wal-A'ma. Čovjek koji beše iskušan so šuga, so leproza, ta je kožna bolest. Čovjek koji imaše čelavost, bolest zbog glavata, poradi koja kosata mu pađaše. I treti od njih beše Al-A'ma, beše slijep, beše čovjek koji nemaše vid. Allah azza wa jalla gi iskušal ovije trojca na toj način što? Isprati melek. Pogledajte se ga. Allah jalla jalaluhu ispraća melek. Melek vo forma na čovjek. Pa dođa kaj prvi od njih. Dođa kaj onoj koji imal šuga, onoj koji imal leproza, koji imal bolest na sveta koža. Dođa kaj njego zatropува, začuka na njegovata vrata. Izlegува. Ovoj čovjek koji ima kožna bolest. Prašiva, ko je? Reče, ja sam patnik koji pator go donesel pred tvojata vrata. Da te prašam, da li imaš nekoja želba? Da li imaš nekoja potreba? Reče, imam želba. Imam potreba. Gospod, Allah, da mi je vrati kožata kako što beše. Da me izlekuva od ova šuga, od ova leproza, poradi koja luđeto me izbegnuvat. A reče, da li imaš druga želba? Od bogatstva, što posakovaš? Reče, od bogatstva posakovam da imam kameli. Od drugo predanje se spomnuva da imam kravi. Pa ovoj melek vo forma na čovjek go pomiluva njegovoto telo, go pomina so njegovata raka, njegovoto telo. I Allah azza wa jalla go izlekuvao ta kožna bolest. Moja vrati prirodnata bojana njegovata koža, go izlekuvao ta šuga. Mu podari jedna kamila koja beše bremena. I potom zamina. Pred da zamine, mu reče, barakallahu fik. Allah da te blagoslovi vo ona što ti go podaril. Potom dojde kaj vtoriot, kaj onoj čelaviot, koji imaše bolest na glava, čelavost, poradi koja luđeto od njegovi od grd izgled go izbegnuva. Pa ovoj melek dojde kaj njego i go praša, da li imaš nekoja potreba? Da li imaš nekoja želba? Reče, da. Moja najgolema želba je Allah da me izleči od ova bolest, da mi vrati kosa, da imam uvav izgled. A reče, od bogatstvo, da li imaš nekoja želba? Reče, od bogatstvo imam želba da imam kravi. Pa ovoj melek vo forma na čovjek go pomina sa njegovata rase, sa njegovata raka i mu dade
Allah azza wa jalla zdravje, mu dade jedna krava koja beše bremena i potom napravi dova, barakallahu fik, Allah da te blagoslovi. Potom zamina kaj slepiot, zatropa na negovata vrata, od kako izleze, mu reče, da li imaš nekoja potreba? Da li imaš nekoja želba? Reče, imam želba, imam potreba, Gospod da mi go vrati moj vid, da možem da ih gledam nešto okolo sebe. A da li od bogatstvo posakuvaš nešto? Reče, sekako, posakuvam da imam jedno stado s ovci. Pa ovaj mu podari jedna ovca koja beše bremena. Pominuva godini, pominuva meseci, pominuva denovi i posleden izvesen period ovoj melek dođa povtorno vo forma na čovjek po naredbana Allah dželle dželaluhu, da gi ispita, da gi iskuša, da gi isproba i testira, pa dojde kaj prvi od čovjek, kaj onoj koji imaše šuga, kaj onoj koji imaše leproza, kaj onoj koji imaše kožna bolest. Otkako zatropa na njegovata vrata, ovo izleze, otkako go pozdravi, mu reče, o dobar čovjeku, patot me donese pred tvojata vrata, pred tvoj prag, pa te molam vo onoj koji te izlekova, onoj koji te izlekova, onoj koji ti podari imot, da mi dadeš jedna kamila, da mi se najde na moje to putovanje, da stignem do moja ta adresa, do moje doma. A ovaj čovjek zaboravil na njegovata sostojba, zaboravil deka beše iskušan so kožna bolest i deka Allah go izlekува, pa počne da gi negira Božite blagodeti. Reče, ova sve što imam, ovo je nasljedstvo kabir min kabir, nasljedstvo od mojite dedovci i pradedovci. Pa melek odreče, in kunte kadiben, fa sajjeraka Allahu ila ma kunte ilih. Ako lažeš, a lažeš, Allah da te vrati u prvobitna ta sostojba. I Allah azza wa jalla mu je vrati njegovata kožna bolest i onaj imot koji go posjeduvaše od kamili, Allah azza wa jalla mu go izumre. Potom dojde kaj vtoriot, kaj onoj koji imaše bolest ćelavost i koji beše snabden so kravi, stado od kravi. Dojde ovoj melek vo forma na čovjek i mu reče, te molam onaj koji ti izlekova i onaj koji ti podari imot i zdravje, da mi dadeš jedna krava ili jedno tele, da go продолжам svoje to putovanje. A ovoj zaboravil, ovoj počeo da gi negira Božite blagodeti, pa sve to da go pripišuva na sami od sebe si, reče, ovo je nasljedstvo koje go nasledив od mojite pradedovci, od mojite pratatovci i ne mu dade. I potom dojde kaj posljednji, dojde kaj treti, kaj slijepi, mu reče, go molam onoj koji ti go vrati vidot, da mi podariš nešto od tvojot imot, da mi dadeš jedna ovca, da go продолжам svoje to putovanje, a ovoj svesen za njegovata prethodna sostojba, svesen za njegovata prethodna bolest, a to je vidot, reče, hud ma ši'ete, wada ma ši'ete, odi vo stado, izzemi koliko sakaš ovci i zamini. Togaš melek od mu reče, Allah azza wa jalla ve stavi site trojca na ispit, i šugaviot, i čelaviot, i tebe slep, tvojite dvajca prethodnici, ti je nego položija ispitot, dodeka ti go položi ispitot, fa barak Allahu fi malik, pa Allah neka te blagoslovi vo tvojot život, vo tvojot zdravje i vo tvojot imot. Ovoj primjer, dragi braća, ne uči deka iskušenijata se od Allah azza wa jalla. Tije se ispit preko koji nije go potvrdujeme naši od iman va Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla ne stava na ispit, na iskušenje, so cel da ne približi do nebo. Zato iskušenijata ima dve glavni intenciji, dve glavni zadaći. Prva ta je da ne gi prostit. Iskušenijata se pričina da ne se prostat izbri.